Ki te nuinga o tātou, ko tā te aranga he wā whakakotahi i te whānau, ki te kōrero ahi me te whakawhanaunga. Engari heha ko ia te utu mēnā ka toko ake te hiahia, kia haria te whānau ki wāhi ke whakanui ai i te aranga. I pātaia Irena Smith i taua pātai ki etahi whānau Māori i te rānei. Ia hai he kaupapa i tuatu e tūhonohono ai ngā whānau ki te whakanui i te aranga. Pretty good. We don't get up much. I think I'm more excited than the kids. It's all about the mokos, not about me. They wanted to come to the Easter show, better than buying an Easter egg. That's what the kids save up for, like every year, so they just withdraw money and then come in, yeah. Ia taukatu tēnei ahurei mo te aranga, he kore utu mō ngā tamariki raro i te tekau mā rua tau te pakeke, rua tekau mā rima tāra mō ngā pakeke. Welcome to the circus, okay? Pretty dear. yeah. But it's a good fun day for the family and that, yeah. You pay about $50 to get in with the whānau, you pay $8 for the car parking. These here cost $15 each, so simply 5 minutes into the Easter show, it's cost us about $100. Kai runga ke te rua tāra te utu mo te pēni hini, te ahua nei kai te piki haere. Mō etahi he ngā waria ke te utu ki te haere mai ki konei, i te hoki atu ki ngā turanga waiwai. In the long run, it's cheaper to come here. We'll spend, what, $100 on petrol just to get out of Auckland. We can't afford to go anywhere, but we haven't been out for years. Nōna nahi nei te mata i te wā aitua huarahi, pogorima i mate i te rātau. Me te hiahia te tari pirihimana kia whakakorea tērā āhua i tēnei tau. Mea ta haere, me tū mo te whakatā, me nā hiamoi ana tō kaitaraiwa. Kia tūpato mō ngā tohu huarere, me ngā rori, mā nia nia. Engari anō mō e rai noho ana ki tāmaki makaurau, ka whakahaere hia te hui aranga, tai noa ki te ono karaka a te mane, Irena Smith, Te Karere.